Oras, selamat pagi bata ganupan, Bapak Inang, nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, isi sehanami usehita, bani panorang sogoton marhite irigapan si ganupari, aima ayat harian bata sadarion Selasa, tanggal 7 September 2021, tersurat bani buku Jakobus bindu 5 ayat 10 tolu, senon ma isuratkon. Anggo adong na marsitaronon itongah-tongah na siyam, martonggo ma iya. Anggo adong na marmalas niuhur, idodingkon ma doding puji-pujian. Totu bapenang posuhur ibagas na mamukah parguluhanta jana puhohita nokan doma parlo betene martonggo hita pamamalakah kita hun podoman tabei janah malas duhurta alani marhitihon ni ibagas tonggo hita gabe dapat kita matongon guguh na baru bani sogoton. Nah, bapenang ibagas nasyol malakah kita ibagas sadarion lapi butuh kita ahado sido pakononta sa ganjang niaryo malas ni hurdo pusok ni hurdo halani ay ibubay hatani ne bata sonahado hita mandopakon parguluhan taon ibagas Tuhan marite hatani ne bata bani Jakobus 5 ayat 10 tolu. Porini pe sedo nalaho mamilih kita, tapi onma nagabe si jolomon bata. Na perlu be sahali isobut no kanehai, ang godong na marsitaronon itongah-tongah na siyam, martonggo ma iya. Totu bapenang kurya nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, martonggo seng pitah halani sitaronon martonggo sedohoma halani hita mandopakon hamaholon tumang tapi maningon martonggo do hita ibagas panorang nadear ibagas panorang hasosakan ibagas panorang malas niuhur sonai age sanggah ibagas partupuan ta. Totu na perlu be sahali takas ibotoh kita masih perlu halak na marsitaronon maningon martonggo maningon ibagas tonggo lau pasingat kon hubata humbani bagi-bagi ni pilihan ibagas gulu taon sanggah mandopa konsitaronon hita martonggo ma si sosokan sing mandoding ko ma ihatahon tene martonggo ma si sosokan artini ay masih hita perlu martonggo halani memang sanggah ibagas sitaronon hita bagi du masam gulut ibagas pikiran sonai agi paruhuran ay maase marhitehon na martonggo hita haganupan gulut ni pikiran taay haganupan na mandundo ni parguluhan taay ibotoh kita tene ubani ne batado hasa naboy isuhut kon hita napadua kon mase maningon martonggo hita ibagas sitaronon asi jupakan hapentaron hita kumbani na bata mase sonai hita haganupan anggolang ibagas tonggo hita sangga ibagas sitaronon radu uhur-uhur ni sibolis radu uhur-uhur na jahat radu uhur-uhur na sambor na manggoki uhur sonai age pikiranta. Tapi sangga martonggo hita
sangga mandopakon sitaronon, sangga ibagas sitaronon, ijay ma soluk tondo na mapasing, ijay ma soluk tondo ni bata, marian ibagas suhurta. Ase tondo na pasing ma na mga jarihita, bahasa ibagas sitaronon ay pe boydo itidah kita, aha nagabe sura-sura ni bata. Ibagas sitaronon ta ay pe iajari tondo na pasing mahita, pasal sonahita makorjahon tugas-tugas ta sa ganjang niyarion. Janah ibagas sitaronon ay mahuma tondo na pasing mangajarhon hubata, aha managabe harosun ni bata, humbani sitaronon ay. Jana lang jupah kita hapentaron na sonay bapa inang, anggolang ibagas tonggo. Jana napatuluhon masihita martonggo. Lang pitah kape ni hita, mangindahi guguh dohasa ibagas na martonggo. Tapi marhitikon na martonggo, lambin idah kita ma bahasa malas nihur bata ay ma ibagas na bata. Ase ibagas na martonggo lang kapini pitah guguh tumang na dapat kita kumbani na bata. Tapi ibagas na martonggo ay lambin ihapkon hita ma, sonaha baggal ni pakoholongan ni na bata ko bata, sonaha baggal ni pangurupion ni na bata ko bata, nalangtar horjahon hita, sangga mandopak konsitaron ay, tapi gabe jupah kita, kumbani na bata. Ay maase, ibagas na martonggo hita sebagai halak na porsaya lang pita padaskon hata-hata. Tapi martonggo hita na mararti doay, gabe guluh tama na martonggo ay. Asihita sebagai halak Kristen, ay ma halak Kristen si partongko. Napaduahon, masihita maningon mandoding puji-pujian, sangga ibagas malas niur. Totu, bapay nang haganupan do hita tene ongga mangapkon malas niur, baik secara pribadi, pakon keluarga ta, sonay age itonga-tongan itu puanta halak na porsaya. Ase ibagas malas nihur ta ay pe, lambin taridah ma sonaha diarni hubungan ta pakon ne bata. Artini ay marhitehun yuding puji-pujian ta ay hubani ne bata, ijay mahape taridah, bahasa ibagas malas nihur pe, lang pita sangga ibagas pusok nihur, lang sangga ibagas sitaronon, ipasangap hita ne bata. Tapi ibagas malas nihur ta ay pe, gabe pasing matongon goran ni ne bata. Dingat kita sonaha tene si Job, manguras niombah ni anggo marpesta-pesta si Dea. Alasan ni si Job ay ma, atap adong ihorjahon niombah ni dosa dopak na bata. Artini ay, boy do hape malas niuhur, lang makorhon hapasingon ni bata. Ay maase, anggo ibagas malas niuhur hita sa darion, puji hita mane bata, marhite doding puji-pujian. Ase ibagas malas nihur ta ay, gabi malas mauhur ni bata homa. Ase ibagas malas nihur ta ay, gabi pasing mahomani guluhta, jana ibagas malas nihur ta ay, lambin marsangap mane bata. Artinya ay maritehon ni malas nihur ta ay. Ipaulak kita ma, malas niuhur na domma iberene bata ko bata, gabe galangan tama ay, galangan puji-pujion tama ay, hubani na bata. Halani ay, anggo si tarono ni dopakon hita, ibagas sa ganjang niya reon, martonggo hita. Anggo marmalas niur do ita sa ganjang niya reon,
dodingkon hitama doding puji-pujian bani nai bata. Ai marosuh do nai bata bani horjata nasi sonayai. Amen. Martonggo mahita. Terima kasih ma isombah konur nami bamu Bapa. Itorangi ham tongon ur apa pikiran nami. Ase anggo sitaronon ne dopak kon hanami. Ipindo hanami maguguh apa hapentaron na humbamu. Ase ibagas hapentaronmu mahanami. Mandopak kon haganupan sitaronon ni guluh nami. Jana anggo marmalas nihur hanami. Doding konon nami madoding puji-pujian. Ase malas nihur na dong ben nami. Ame malas nihur na marharohan na humbamu homa. Jana ipulak hanami may hubamu Tuhan. Nagabe galangan hatarima kasihon nami hubamu. Amen. Horas mau bata. Salam sehat. Jana tetap merguguh kita ibagas Tuhan.